Kako su narcisi jako uvjerljivi, oni znaju probuditi u nama onaj poriv da im pomognemo, da se žrtvujemo za njih i to je jako opasno. Znači, oduprite se tom porivu, zato što odlučiti žrtvovati se za narcise, znači tim potezom zapravo stvarate opasan presedan, zato što jednom kada to napravite, narcis će podrazumijevati da ćete uvijek i sve žrtvovati za njega, odnosno nju. To postaje baš onako put iz kog nema povratka. To postaje to se samo produbljuje i to doslovce vas proguta u tu de facto crnu rupu očekivanja i vaše žrtve, gdje se vi u potpunosti izgubite.